nomama bonke abantu abatsha sibingelele egameni likaJesu sibingelele keyboard player wethu ngiyabingelela egameni likaJesu haleluya bazalwane sengichazile bazalwane utata ngumfundisi umtshali ngihlala ePortshepstone haleluya ngijatile bazalwane utata umtshali naye futhi umfundisi ngelinye ilanga niyombona kodwa sihlala kude usemsebenzini haleluya bazalwane ngizomthanda nje ngachitha ixesha ukuthi sizwe lenkosi cela sifunde incwadi kaLuka chapter 13 sizofunda verse 10 imessage iyashintsha ngiyabona uNkulunkulu begcizele ngabayeka repentance ngibasathi ufuna ukukhuluma lento engiyiplanile uNkulunkulu udonselana sicela sifunde ukuthi Luka chapter number 13 verse number 10. Ke kaloku wayefundisa kwenye yezindlu zesikhungo ngayo isabatha. Kwabonakala kukho ntokazi ibinomoya wobulwelwe iminyaka ye18. Yaye igobile ngenako kanye ukuziphakamisa. Eyibonile ke uYesu wayibiza wathi kuyo, "Ntokazi ndini, khululeka ebulwelweni bakho." Wayibeka ke izandla yoluka kwangoko yazukisa uThixo. Verse number 14. Enkosi Baba ngalizwi lakho nasemini Thixo wethu namandla phinda ukuthetha ngalo phinda ukusondla ngalo Thixo wethu namandla phinda umgcwalise umkhonzi wakho esemile namhlanje emalanga ngegama lenkosi enguYesu Kristu waseNazaretha. We thank you Lord Jesus. Amen. Hallelujah bazalwane. Ngizokubuyela emva chapter 13 bazalwana uYesu useGalili kufika abanye baseGalili bathi uYesu abanye bethu bafile babulewe uPilate kunye namadini wabo haleluya usethu uYesu kubo nicinga into balaba abantu abafe ngesihluku esinje bebone kakhulu nanga phezulu wonke amaGalili uphinde futhi uyabaphendula ukuthi no akunjalo kodwa nithi nakuni guqukani ngoba nani nizokufa njengabo haleluya haleluya uJesu lento wayeveza ukuthi inguquko ayinamuntu othile kodwa usifuna sonke siguqukile and usifuna sonke singcwele haleluya awuzothi ngoba wena uwazi umthetho wecawe ukhonze ngesiqhelo ukuthi enkonzweni sikhonza kanje ngiyahlabelela futhi ngiyazi ukuthi umoya ongcwele ufisa ngeliphi ixuku haleluya kodwa uhlale emanyaleni so uthi uJesu ke guqukani ngoba nani nizofa uzoguquka ufa usesontweni ngaphakathi ufe ungaliboni izulu kodwa ubusaziwa njengomuntu okhonzayo njengomuntu oyesontweni every day onikela njalo bathi incwadi yakho ubunikela ungekho kuye haleluya noba ubusize ecaweni ubungekho kuye noba ubukhona kuworship team unevoice emnandi uhlabelela izulu lehle belingahliswa nguwe uma ungekho ngcwele lehla ngenxa uThixo efuna ukusiza abantu bakhe ngoba uNkulunkulu ngabantu bakhe ngabafida noba ngani angenza noma ngani uNkulunkulu umefuna ukunceda abantu bakhe uthezwini lakhe uma ababini behlangene mina ndibakhona ndiba ngobe wenani haleluya that means uThixo uyakwazi ukwehla ngenxa yabantu ababini abaphila kakuhle ibandla lonke lingcolile but uNkulunkulu athi sengizowehla ngenxa yalowana abaphila kahle phambi kwami wena ohlabelelayo ubone ukuthi uThixo wehlile ubone ukuthi ngcono ngihlale ngoba mangihlabelele ngiyamehlisa kanti awuchananga kahle uNkulunkulu uhliswa ukuthi kunabantu abamkhonza ngenyaniso haleluya haleluya bazalwane singalenzi iphutha lokuhlala endlini kaNkulunkulu kodwa singaphili kakuhle uNkulunkulu umemezela ngenguquko bazalwane iwesi kulesi uNkulunkulu njalo uthi asiphenduke akakwazi
uNkulunkulu ugcizelela inguquko kanti asikho isidingo. uNkulunkulu uyabona ukuthi bakhona bagcwele ebandleni lami, bayashumayela, bayathandaza, bakwenza konke but abakho ngcwele. Haleluya. Noma ngaba behlabelela, ngithi mengibheka lo hlabelelayo ngiyohlola inhliziyo yakhe, ngingayitholi lo mhlabelelo ukuthi uphuma kweyiphi inhliziyo, ngoba mengimbheka inhliziyo ingcolile, ngiye kothandazayo, ngimbona ukuthi uyathandaza. Haleluya. Uzuguqa ngamadolo, kodwa mengimbheka uphile emanyaleni, ngoba lento yoku-intercessor uNkulunkulu umnikezile, kodwa akaphili kakuhle. Haleluya. Ungaziwa njengomuntu opowerful awazalwane, kanti uNkulunkulu akathokozile ngawo. Ungabe umfundisi owaziwa yodumile oshumayelayo, kanti uNkulunkulu akathokozile. Uma ihlola lentshumayelo akayitholi ukuthi iphumaphi. uNkulunkulu senzela abantwana bakhe laba bazile basuka bathi sizofuna uNkulunkulu beza kuwe, noma ungangaphila kakuhle kodwa ngenxa yabantwana bakaNkulunkulu uNkulunkulu uzokwenza izulu lehle, uzokukhulumisa wena ukuthi kusizakale bona, abese yadila nawe. Uthi uNkulunkulu kuMoses, uthi Moses ayenza idwala kuphuma amanzi, uyaliqhekeza kuphuma amanzi baphuza abantu bakaIsrael. Okwesibili uthi likhombe, akasalikhombe, uyaliqhekeza wenza njengesiqhelo ukuthi mengenze kanje ayaphuma amanzi. Guess what? Aphuma amanzi basela abantwana, kodwa uNkulunkulu uMoses way disobedient, engamamelanga uNkulunkulu. uNkulunkulu akalivalanga idwala, aphuma because bafuna abantwana bakaIsrael bephuzile. uNkulunkulu angenza noma yini ngenxa yabantwana bakhe, abesedila nawe, ngoba uNkulunkulu usazodila nathi. Haleluya. Ungashumayela, haleluya, kodwa uhlele emanyaleni, ubone igift iqhubezela phambili, kanti uNkulunkulu wasuka kudala kuwe, kodwa usuhamba ngamandla egift. Haleluya. Nabantu bayakushayela izandla. Haleluya. Ngoba haleluya bazalwane, ubona abantu bekushayela izandla, nawe uyazi ukuthi noma ngiyenzile lento kodwa still abantu basangishayela izandla. Kodwa namhlanje ngizothi ukuthi uNkulunkulu uphenduka. uNkulunkulu sifuna singcwele. Haleluya. Uthi uNkulunkulu kwenye verse uthi uPaul uthi bazalwane, uma ngabe imbaleki, haleluya, i-competition yokubaleka, uthi iyatrainwa. Haleluya. Haleluya. Uba ne-training ukuthi atrainwe ukuze awine umqhele. Usethi kodwa ke lo mqhele ewinayo ngowala emhlabeni yabona. Uthi kodwa nina abazalwane thina ke sisebenzela phezulu ongabuni. So uma ngabe usebenzela umqhele ongaphezulu, haleluya, kunezinto ezomela uziyeke uzithanda. Haleluya. Ngoba lo semhlabeni uzowuthola, noma ungenzi kakuhle noma wenza kakuhle uvela uzowuthola. Bazoze bathi abantu ayisithatha izinto ezithile kumfundisi umntana azishoyo, kodwa hayi ukuthi uphila kanjani asinandaba, usawuthola wala emhlabeni, kodwa owasezulwini awuzuthola, ngoba kunezinto emele uziyeke, kunezinto ozithandayo ozoziyeka, kunendlela yokuphila ekuzomela uphile ngayo. Awuzuphila noma isinobi kanjani, ube sethi unomqhele ozowuthola. Haleluya. Haleluya bazalwane. Haleluya. Haleluya. uJesu uyaqhubeka apha wenza umzekelo, uthi nalabo baseShilo abawela inqaba ingaba nabo babone kakhulu yini na? Usethi phendukani, ngoba nani, not that nani anonanga, ngoba uNkulunkulu lokho imemeza ethi phenduka. Umane wena ubona ukuthi izinto ziyenzeka ungaphenduki, ufa abantu elokethe phenduka, ubone sengathi wena kunento engcono yenzayo, inguquko ifanele abathini. Uthi nizofa and liyezi langa abantu sizofa, and uNkulunkulu uzothi ngangimemezele ngathumela abantu ukuthi abakhulume ngenguquko nangalalela. Usenza umzekelo ngomthi
womkhiwane usethi kumnikazi womthi uthi njalo mengidlulela for 3 years lo mthi awunikeza isiqhamo uthi yini ungawususi haleluya ngokungcolisa umhlaba bazalwane uma ngaba singayenzi intando kaNkulunkulu uNkulunkulu sibona sengathi singcolisa umhlaba ngoba uNkulunkulu akasibizele lento asibizele yona asiyenzi kuneziqhamo ezimele ziphume kuthi kodwa instead basikhupha iziqhamo zakwamoya thina siveliseza kwenyama haleluya nokumuntu sekholwa but the fruit of the spirit asisifumani kuye sifumana ezakwanyama haleluya nobazalwane ngize kwiverse yami uNkulunkulu ufika uthi iBhayibheli uYesu uyafundisa esinagogo haleluya ngesabatha umthetho wakhona wawuthi akwenzwa lutho ngesabatha na uJesu simze efundisa haleluya labo ayengaphakathi kwabantu ebafundisa kwakunowesifazane owayegula for 18 years enesifo esasimbambile ithi iBhayibheli wayegobile engakwazi ukuphakama haleluya uJesu ngoba efundisa uyifocuse kuye ukuthi kumele kuphile yena haleluya ngoba namhlanje sikhona uJesu into afocuse kuyo ukuthi siguquke ukuthi siphile ubungcwele haleluya noma sikhona kule ndawo kuthetho kodwa uJesu focus ekusikhululeni ekugqilezweni isono haleluya lo wesifazane wayesehleli for 18 years egula haleluya ngoba kuyenzeka ugule kanti uguliswa isono ngoba isono siyagulisa ubuze uAbsalom haleluya ithi iBhayibheli esekhana ukudadwa kuThamara wazigulisa uma ifika uDavid ubaba wakhe embheka umbona sengathi uyagula ngoba wayesengene ngumoya wenkanuko wayingathi uyagula isono siyagulisa kungenzeka ukuthi wena uhlela iminyaka kunamagqubo wabambile kodwa uNkulunkulu namhlanje uzokhulula wena kungenzeka ukuthi awuxoleli but namhlanje uNkulunkulu ekubizele le ndawo ufocuse kuwe akanandaba namthetho ukuthi umthetho isabatha akwenziwa lutho kodwa uNkulunkulu imission yakhe beyokhulula lo muntu wesifazane haleluya haleluya bazalwane haleluya bazalwane uNkulunkulu ufuna abantu besifazane abaphilile haleluya ngoba abantu besifazane bona abakwazi ukubamba amagqubu bangaxoleli ngesikhathi efundisa uJesu asimazi noma wayithi bantu besifazane kanihlangane nibe united bantu besifazane khaniye ukuhlebana nodwa bantu besifazane kanixolele bantu besifazane kanithandane haleluya ngoba singabantu besifazane sizondana sodwa haleluya kodwa uJesu namhlanje ufuna ukusenzela umusa haleluya understand wena mhlawumbe uzonda ubaba wengane owakukhuleliswa wakushena ingane kodwa namhlanje uJesu uthi namhlanje uzokhulula wena ufocuse ekulekeni yakho awumxolele lo baba wengane ngoba ukubambezele awukwazi nokumuva kunezinto uNkulunkulu afuna ukuzenza ngawe but uma umbheke eshade nomunye umuntu inhliziyo yakhe iyabopheka ugcina ungamva noma uyingele ekhuluma nawe haleluya uNkulunkulu namhlanje ufuna umuntu wesifazana aphile uzophilisa umuntu wesifazane abantu besifazana abathwele abanye bashiya ngabayeni babo abanye badivosile but uNkulunkulu uzothi umuntu wesifazana aphila ngoba kunento enamandla evalelwe kuwe uma ngaphila umuntu wesifazane kule kuphile lento engaphakathi evalelwe kuwe kunento enkulu engenzeka isizwe singaphila naso haleluya ithi iBhayibheli wesifazane ungazideli prostitute uJesu ehambele ekwelinye ilizwe einvitiwe ithi bafika iprostitute yaza iphethe amafutha ealabasta haleluya yafika yawagcoba uJesu yathatha inwele zakhe lo muntu wesifazana wayenziwa
ngobubi ngokuthi uyazi prostitute ebukela phansi, kodwa ngoba lo muntu wesifazane wayebona inkululeko ukuthi uJesu sefikile mandingasali. Ithi wayingena, uma ingena wathatha eyona nto yakhe exabisekile amafutha wawagalela ezinyaweni wasula uJesu ngenwele zakhe. Haleluya. Ingathi ngiyamva lo muntu wesifazane ethi Jesu ngizothi exchange nawe, ngizothi thatha ububi bami undinikeze ubulungisa bakho. Jesu ngiyazazi mina umuntu wesifazane othanda amadoda, kodwa mase ngifike kuwe wena uyisifebe uyazidinga, ngoba mase sifike kuwe siyaguquka. Haleluya. Ngisho nenxili uyayidinga, ngoba mase sifike kunxila kuyaphela. Haleluya. Umuntu wesifazane wawasula inyawo zakhe, bamangala labo ukuthi njalo uJesu avumela umuntu oyisoni kangaka, banga understand ukuthi uJesu uthiza kum. Haleluya. Ndizokunikeza ubulungisa bami, kahle kahle izokwenza exchange nomuntu wesifazane. Haleluya. Ungathi sawufika kuJesu uziqhathe tontsha. Haleluya. Mawufika kuJesu zidele, uzidele ukuthi Jesu ngifuna wena, noma usaziwa ngegama elibi ehlaleni, but wena yazi ukuthi uma ufika kuJesu, uJesu oguqula isimo somuntu. Haleluya. Uza kwintombazana eyahlangana noJesu equleni. Ithi iBhayibheli yaziwa kabi ngokuthi ishintshanisa amadoda, ishada kaninzi. Haleluya. Mase fikile uJesu wayishintsha isimo, wahamba imemezela, ngathi ngidibene nongixelela indaba zami, ngoba udibene nendoda engamjajanga. Haleluya. Idibene nomuntu ohlukile, uJesu akajajani, uthi yiza unjalo. Haleluya. uJesu akafuni nomuntu, ngoba umuntu uyakubalela ukuthi wena ngeke, wena usone kakhulu. Haleluya. Kodwa mawufika kuJesu, ufika uJesu akunikeza uthando. Haleluya. Ubuza umfana wolahleko, ethi izwi lenkosi wathatha konke kwakhe wahamba. Haleluya. Waya kanhliziyo ndise, wadla imali zakhe namantombazane. Ngathi ngiyabona isho iBhayibheli ukuthi wadla namantombazane, ingathi ngiyabona edeka itafila athi namhlanje lunch is on me, ngoba enemali. Ithi iBhayibheli zakuphela izinto, wakhumbula ukuthi kanene ngiyazalwa ekhaya, ziningi indawo zokuhlala. Uthi iBhayibheli wabuyela ekhaya. Haleluya. Mayifika ubaba wakho umlindele, uthi buya mfana buya. Ithi iBhayibheli wamanga, wathi baba ngonile kuwena kolizulu, kodwa uNkulunkulu akambalela ukuthi wena uthatha imali wahamba, manje usenalutho uyabuya. Kodwa wabuya wamnikeza uthando. Haleluya. Bakhona abantu abazobuya, kodwa uNkulunkulu akafuni ukuthi thina sigaphakathi sibaxoshe. Haleluya. Sebebuye belibele beza kuNkulunkulu, wena ngaphakathi sufika umxoshi umkhiphele ngaphandle, kodwa ulindele uthando. Haleluya. Impela balinyaziwe ngaphandle abantu abasha, kodwa mama mayingena enkonzweni suthi ngoba umazi sisidakwa, uthi wena uyisidakwa hlala lapha, nikeza umthando. Umenze ithi iBhayibheli ubaba wenyele lahloko wamnikeza imsesana as a sign of restoration and restore impilo yakhe. Ngoba mawufika kuJesu impilo yakhe yenziwa kabusha. Haleluya. But kunenkinga, uthi umuntu sengenile ebandleni. Haleluya. Ezofuna uJesu eshayekile ngaphandle, uma efika la ebandleni intshumayelo iqondiswe kuye straight, abone ukuthi kuthethwa nami, aphume futhi ephala lezweni. Haleluya. uNkulunkulu akayifuni lento, kodwa ufuna ukuthi endlini yakhe kube ngabantu abanothando, umuzile ufumane uNkulunkulu, ungafumani umuntu onecharacter ehlaza, ngoba bazalwane sibekholwa kodwa icharacter yabo ihlaza. Haleluya. Haleluya bazalwane. Ngizosho lokho nje abantu besifazane, ukuthi uNkulunkulu uzosiphilisa nawe wena nenzondo, nawe wena ungaxoleli, nawe wena ubukela phansi abanye abantu ozibona ungcono, kodwa namhlanje uJesu uzele wena, ngoba noma ungabukholwa, kodwa uma ngabe inhliziyo yakho ngekho ngcwele uzolahlwa.
uJesu uzele wena ukuthi izokhululeka lityala leminyaka elisenhlizweni yakho uJesu ongalisusa namhlanje leyo nto ehleli othi uma ubheka umuntu akona uthi uThixo uyongixolela ngeke ngimxolele kodwa namhlanje uJesu uzele wena uthi ngizokunika uxolo enhlizweni ngoba nawe uyandona but andikubaleli izilando ndikuxolela njalo uNkulunkulu onomusa haleluya uNkulunkulu onoxolo uNkulunkulu sifuna abazalwane uNkulunkulu ufuna singcwele uNkulunkulu ufuna ngisho uzwane lethu ungcwele ungayithethi into obungcwele ungayiphili haleluya ungathi mawumelana khuluma ubungcwele ungabenzi uzolahla haleluya futhi ungadidiswa ukuthi ushumayela imessage enamandla haleluya athi uNkulunkulu mayihlola athi I'm not pleased ngawe noma ungashumayela imessage enamandla ube nefollowers ezininzi uhamba umhlaba wonke waziwe but uNkulunkulu mayingekho pleased haleluya izolahla uthi uNkulunkulu asiphenduke ngoba umbuso wezulu ufikile guqukani bazalwane ubukumkani bamazulu bufikile phendukani uNkulunkulu umuntu wesifazane ufuna uphendukile ngoba sithi abantu abanengxaki nokuinfluence otata haleluya ushade nendoda iright sekufike wena naye seyifana nawe ngoba wena une-influence unamandla kuwe uma ngaphila umuntu wesifazane nelizwe lingaphila uma ngabe umuntu wesifazane angaba nothando olulaqala uma uhlangana nengane endleleni ungayazi uyinikeze uthando ungathi kunengane ezininzi ezihlala emigaqweni because zafumana rejection ngisho kubazali bazo ngoba balinyazwa ngabantu abethandana nabo ingane akhuphela umuntu enganeni yakhe ingane yemigaqweni haleluya kodwa namhlanje uJesu uzophilisa wena uzokhulula wena ukuze uhambe uyofuna ingane yakho uyibuyise ekhaya haleluya haleluya bazalwane uNkulunkulu ufuna umuntu wesifazane kodwa umuntu wesifazane ozoshintsha i-character yakhe uzohlala ezinyaweni zikaJesu iBhayibheli uMartha noMaria haleluya uJesu evakashele endlini yabo uthi haleluya uMartha waphithizela umlungiselela izinto haleluya wangajonga ukuthi isikhathi sokuhlala manje wacina into ayenza kuJesu ayiright ngoba wayeseva ukuseva ku-right but isikhathi nawe wena osevayo uyadinga ukuhlala ezinyaweni ungasevi kuphela ungabi nalo ixesha lokuthandaza ku-right uba li-asha but i-asha elithandazayo ku-right uba li-worship usebe but elihlale ezinyaweni wesifazane abantu abazoguqula i-character yabo yilabo abazohlala abazowazi isikhathi ukuthi ixesha manje lokuhlala ezinyaweni siyolanda izinto zethu izinto zakho uzilanda ngokumemeza emgaqweni futhi azilandwa la epulpit kodwa zilande kuhlale naye uthi uzalana khona into ozithole kuye ozosithulula haleluya uNkulunkulu ufuna abantu abazohlala hlala ezinyaweni Martha isikhathi haleluya lona ukuchoose yona into ebalekile ukuhlala kimi haleluya ungagijimela ukuzoma kupulpit ungagijimela ukuzoshayina pha kanti awukakhiwa uzothume lapha i-character yakho beyiselihlaza uthume lana uthuka abantu ngoba wakhiwanga ubusadinga ukuhlala ufihlwe ezinyaweni haleluya wena wagijima ngoba kuyokathi ugcotshiwe ngoba yathi ubiziwe kodwa wathi mangibiziwe kumele ngepulpit pulpit ifike ilimaze ngoba ungekakhiwa bekusadinga ukuhlala uqale wakhiwa sowulungela ipulpit uzoma haleluya ngoba uzothi noma usumfundisi ugcotshiwe ubone ukuthi ezimathe zengumfundisi bengakameli ukuthi sephumile ayoshumayela indlela ehlaza ngayo ngoba kunabefundisi abalihlaza kunabefundisi abathuka abantu haleluya ngoba umuntu ugijimele imic nepulpit
futhi sekuyipulpit wangabi nalo ixesha lokuhlala ngoba kunexesha lapho yokuyozifuna ungabaleki ngegift ngoba igift izoqhatha zoshumayela kanti umnikazi wegift ungasemva wamshiya kudala hlabelele ngoba unevoice emnandi kanti umnikazi akasekho so uhlabelela ngegift igcoba lisekho haleluya ingozi igift ngoba uNkulunkulu akayixuthi kodwa uyasuka kuze kuDavid haleluya uyakwazi uNkulunkulu akuhlalise kwisihlalo sobukhosi kodwa sosukile uba inkosi sekushilo usuhleli wedwa wena ugqibela ngumfundisi ogcotshiwe kanti sowasuka sibona sowenza amanyala ngapha nangapha ingxaki wasuka kudala kuNkulunkulu uNkulunkulu akasho ke mase suka kumo ingcwele uve uyasuka nje kodwa mayifika uyamuzwa ukuthi ukhona kodwa mase suka umuzwa uyaqhubeka uhambo nayibalekile umani uyamuzihlola uthi Nkosi ngaba yiyo lento engisayenza Nkosi ngaba ngisenza kahle na ungavuyiswa ukushayela abantu bakushayela izandla sobheda bekwazi ukuthi ngijola kanye nayo umfundisi ungezana sihamba izinto eziright athi umfundisi ungeza ngoba ngumngani wakhe ahlale ngolahlobo angishayela izandla athi kodwa mngani umuse pulpit hawu uyayishumayela siphume siyowenza amanyala nathi siphile sibuye size enkonzweni sibe lana kanye nani sithi wena osindwayo woza kathi nathi siyasinda sibululekile kodwa siyamemeza asikutholi ukusizakala ngoba nathi sizenza abangcwele singekho ngcwele ungayipretend lento ngoba uzukuthola ukusizakala uthi Jesu ubanda abantu uzocaca ukuze akwazi ukunceda ungazenzi ungcabalaze izona lapho uyasifuna ubungcwele ngapha nocaca Nkosi ngisehluleke obazalwane remember mina ngiyintombazana umfundisi omuhleze esho ngami nama athi ayikho intombazana eziceba njengawo mina ngangakwazi umfake uNkulunkulu bazalwane mase ngiwile Danifele nje umfundisi sithi baba noma ngiwile cela ningithandazise ngoba ngiyamthanda uNkulunkulu kodwa kunalento engihlulayo haleluya ngangiziceba ngoba ngangafuni ukumkhatha ngangine understanding yokuthi noma abantu ngabakhatha bonke but uNkulunkulu uyangibona angithi mangifika endlini yami ngihlale indlu yami ngiyakhumbula okunozo phela esipile esikhulu ngimephana ngithi uNkulunkulu ngimlona uNkulunkulu ngimngindi uNkulunkulu angiphile ubungcwele awungisize uNkulunkulu haleluya ungayifake lento ngoba uzusizakala uma uyifake uma ukuhluleka hamba ohlambuluka akusahlanjuluka kule mihla noba uyile uyawuphenduki uyaqhubeka ngokuthi angifuni bangibona ukuthi uye bazothini ngisho nebefundisi bayawa kodwa befundisa baphenduka bewile baqhubeke namanyala bewile bashumayele bewile ngoba kuthi umfundisi akaphenduka lizothini ibandla phenduka ngoba uzofa wedwa ibandla lizobe lingekho umufu uzofa wedwa phenduka noma ngathiwa ngumpostoli noma ngathiwa ulibishop uma ngabe uwile uyena uNkulunkulu uyena ozokusiza haleluya bandla liphenduke isikhathi asikho kodwa kufanele ukuthi siphenduke haleluya uNkulunkulu sifuna singcwele ufuna uNkulunkulu uzolanda ibandla uthi mengizolanda ibandla uthi ngilifuni linemibimbi ngilifuna lingcwele thina ngoba sila emhlabeni singumakoti wewundlu haleluya sikahle kahle kunengubo siyayithunga lengubo uma igqobuke ngala uyithunge ngoba uzilungiselela umyeni wakho athi mayifika afike ulungele ungafani nentombi ezilishumi ezinhlanu kuzo zazi zinqonde ezinhlanu ziziyatha ezaba khona enkonzweni zahamba nabazalwane zashumayela kanti isibani sicikile masefika umyeni sithola isibani abeoil ayikho esibanini haleluya ungakhonzi uchitha isikhathi sakho iminyaka emingaka kanti uyolahlwa kunezinto wena ongazenzi siyavuma useli siyavuma uchayi siyavuma awuhambi ipati but still awukhongcwele
futhi uzolahlwa. Amen. Hallelujah. Uzolahlwa. Hallelujah. Amen. It is lenkosi bawuthi Nkosi sikhiphile amadimoni. Senza konke egameni lakho athi nginasi. Why bebeshumayela impela. Amen. But bebengenzi kahle phambi kwaThixo. So uNkulunkulu was not pleased nabo. Noma bebekhipha amadimoni egameni lakhe, uNkulunkulu befakazela igama lakhe ngoba linamandla. Linamandla sowudla izono once ulibize. Liyawenza umsebenzi walo. Hallelujah. Athi uJesu kwincwadi bengiyifunda, uthi uJesu abafundi bakhe aba72 abehlulile bahamba bangena kumasinagogo bashumayela. Masibebuya kubabuya be-excited. Bethi Nkosi yazama imimoya isithobele. Hallelujah egameni lakho. Uthi yena no. Ningavuyisi ukuthi imimoya inithobele. Kodwa thokozelana ukulontshwa kwamagama enu. Iyona into ekumele ikuvuyise. Ungavuyisi ukuthi wena uyashumayela abantu baginqike olisukumisa isishosha, but into engayivuyise ukuthi Nkosi engiwenze konke ingabe igama lami likhona. Manje uyosebenzela ukuthi libhalwe. Ngoba ukuthi uphakamisa abagulayo wena uyasho ukhipha amadimoni kodwa igama lakho lingabhalanga uzolala. Jesus.